Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyacyubahiro mwese, miryango ifite abacu bashyinguye ku rwibutso rwa Rebero, ni abanyapolitike beza badashyinguye hano kuko imibiri itashoboye kuboneka ariko bishwe barwanya kubera kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Ndabaramutsa mbakomeza. Urubyiruko rwinshi duhura rugorwa no kubona hari abanyapolitike bakuru bagoreka amateka, basabitswe n'urwango kandi aribo bagombye kuba ku isonga y'abakosora ibyo bangije. Kuko ikiganiro gitangwa mu gihe cyo kwibuka kiba kigamije gusobanura amateka kandi kigahuzwa n'icyiciro cy'abaganirizwa, niyo mpamvu ngiye kugaruka kuri bimwe mu bigize politike yashenye u Rwanda, abanyapolitike bato n'abashaka kuba bo bagomba kwirinda. Ndifashisha ingero zimwe z'abanyapolitike bakwiye kwirindwa no kurwanywa, biyita ko baharanira uburenganzira bwa muntu, nyamara ibikorwa byabo bigamije gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi, bakabikora bagoreka ukuri ku itegurwa ryayo. Muri ibi bihe hadutse abanyapolitike ariko banabaye muri politike y'u Rwanda ya mbere, abanyapolitike babi, ubu kimwe mu binyoma bakwiza, basanze guhakana jenoside yakorewe Abatutsi bitagishoboka kuko yaremejwe ku rwego ndakuka, ku rwego mpuzamahanga. Bahimbye ibinyoma byinshi, kimwe muri byo ni ukuvuga ngo nta miliyoni y'Abatutsi yigeze iba mu Rwanda, ko rero kuvuga ko hishwe Abatutsi barenga miliyoni ko ngo cyaba ari ikinyoma. Umwe mu babivuga ndamutindaho gatoya, umunyapolitike mubi ariko muzi witwa Ndagijimana Jean Marie Vianney. Bimwe mu byo avuga ngiye gufata agace gatoya k'ibijyanye n'ubwo buryo bwe bwo guhakana jenoside. Mu biganiro bye ati, hakurikijwe ibarura ryakozwe na ONU, kuvuga ko hapfuye Abatutsi barenga miliyoni ni ikintu kidafite ishingiro. Abantu bari muri komisiyo yakoze ibarura bambwiye ko babaruye Abatutsi batarenze 350 hose mu gihugu. Abanyamerika babafashaga batangiye kubivuga, birukanwa mu Rwanda, kandi murabazi nabo bakunze kujya batanga ibiganiro. Bafashije FPR gukora ibarura ry'Abatutsi bazize jenoside. Ababyeyi bacu rero bazize jenoside bahindutse ibicuruzwa kugira ngo hongerwemo inkotanyi zaguye mu ntambara, ababyeyi bazo, imiryango yabo, kugira ngo nabo babone imfashanyo z'amahanga zahabwaga abacikacumu. Aya ni amagambo ya Ndagijimana wiyita umunyapolitike. Ibavuga icya mbere, nta barura ryigeze ribaho mu Rwanda ririmo Abanyamerika, ni ikinyoma. Ibarura ry'abazize jenoside ryakozwe na Minaloc mu mwaka wa 2000 ryarimo Abanyarwanda, kandi imibare yabonetse icyo gihe ifitiwe amazina yari 1,074,000 n'abantu 47. Nyuma habonetse abandi kubera amakuru yabonetse mu nkiko gacaca no mu bundi bushakashatsi. Ariko iyo avuga ngo nta bihumbi, ngo hamenyekanye abantu 350 by'Abatutsi, ndagira ngo iki kibazo abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi bakunze kuzana cy'imibare garagaza ko nta shingiro gifite, kuko icya mbere jenoside ntabwo irangwa n'ubwinshi bw'abishwe, irangwa n'umugambi wateguwe wo kwica itsinda icyiciro cy'abantu bazizwe ubwoko bwabo.
niyo hakwicwa umwe cyangwa babiri. Abatutsi bishwe hashingiwe ku mugambi wateguwe wo kubatsemba. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, ngarutse ku mibare, nagize amatsiko njya gushakisha niba hashobora kuba harabayeho ibarura rigaragaza iyi mibare koko. Mbona ibarura rya mbere ryakozwe ry'Abanyarwanda rikozwe n'Ababiligi mu mwaka hagati ya 59 n'1960, babikorera raporo. Teritwari z'u Rwanda zari 10. Teritwari ubwo ni nka prefecture zo mu bishize. Muri zo teritwari 10, dore uko basanze imibare y'Abatutsi iteye. Kibuye 30%. Astrida ubwo ni agace kahoze ari Butare, Abatutsi 23%. Nyanza 22%. Cyangugu 22%. Kibungo 16%. Gitarama 15%. Byumba 13%. Kigali 13%. Ruhengeri 8%. Gisenyi 6%. Iyo ni imibare yabonywe n'Ababiligi muri 60 mu ibarura ryabo. Kereka niba ndi umuswa, ariko nta baturage nari nabona bagenda bagabanuka. Abaturage bose barabyara bakiyongera. Niba bigaragara ko hari prefecture zari zifite Abatutsi 30% muri 60, byageze muri 94 abo Batutsi barabaye 3% nkuko Ndagije Imana byemeza. Birabereka ikinyoma gikoreshwa kimwe muri byo kugira ngo jenoside yakorewe Abatutsi iteshwe agaciro, iteshwe uburemere bwayo. Hari undi munyapolitike wabaye mu ishyaka rya MRND nako rya MDR, benshi muzi, Pascal Ndengejeho, cyangwa bamwe yarabigishije muri universite. Yabaye mubeki wa MDR, hanyuma aza kurundukira muri MDR Power. Ubu nawe kimwe na Ndagije Imana ndi mu bugaruka mu kanya nawe. Pascal Ndengejeho ari mu banyapolitike bitwaza ko ngo baharanira uburenganzira bwa muntu, nyamara ari muri gahunda yo gupfobya no kugoreka amateka. Yabaye minisitiri w'itangazamakuru hagati y'1992 na 1993. Yagiye kenshi mu manza zo mu rukiko rwa Arusha no mu Bufaransa gushinjura abaregwaga icyaha cya jenoside no gushinjura abaregwa ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo si nacyo kibazo. Ikibazo ni mu magambo avuga iyo ari mu izo manza, kuko ni amagambo ari mu mugambi wa jenoside nyirizina. Reka mfate urugero rw'ibyo yavugiye mu rubanza rwa Arusha. Yagiye gushinjura umujenosideri Laurence Manza wabaye burugumesitiri wa Bicumbi. Ndengejeho yatangiye atangariza abacamanza ko mu mateka y'u Rwanda kuva muri 59 kugeza muri 90 ko iteka Abatutsi ari bo batangije ubwicanyi ku Bahutu ku buryo budashidikanywaho. Abatutsi nibo nyirabayazana, nibo batangije ubwicanyi. Iki kinyoma aba banyapolitike bakigarukaho kenshi. Abanyapolitike babi gufata icyaha cy'ubwicanyi bakakigereka ko cyakorewe, noneho abagikoze bo bakitirirwa ko barengana, bashyirwaho icyaha ku busa. Ndengejeho yakomeje abwira abacamanza ko Abatutsi ubwabo aribo batewe ubwicanyi bwabakorewe, ngo kuko baremye agatsiko rwihishwa ko gutera imidugararo mu Rwanda. Bivuze mu Gifaransa, ndiho ndabihindura mu Kinyarwanda, ariko mu Kinyarwanda ntibiza byumvikana neza ubukana bw'amagambo ye. Ko mu Gifaransa yaravuze ngo ce sont les Tutsis eux-mêmes qui ont mis sur pied une organisation clandestine chargée de provoquer les troubles à l'intérieur du pays. Donc ngo ni
abatutsi nibo ubwabo bashyizeho gahunda yo kwiyica. Anakomeza avuga ko ngo abatutsi basa nk'abiyahuye mu kivunge. Les Tutsis se sont suicidés en masse. Bivuze ko aba bantu bari Rebero n'abari hirya hakurya hariya Nyanza ya Kicukiro hari abarenga 100,000 bavanywe hirya no hino mu mujyi wa Kigali no mu nkengero ko bari biyahuye mu kivunge. Uwo muntu n'umunyapolitike uriho ubivugira mu rukiko. Ni umunyapolitike kandi wabaye ministre. Akomeza avuga ko abatutsi nibo bashinze interahamwe n'andi mashyirahamwe y'abicanyi nka Réseau Zero, Escadron de la Mort, Akazu, RTRM na Kangura, ko ari nabo bateguye urutonde rw'abatutsi bazicwa. Ati Gifaransa kereka mbivuge, ce sont les Tutsis qui ont créé les milices interahamwe, les organisations secrètes telles que le Réseau Zero, le Network, Akazu, les médias tels que RTRM, Kangura, et établi les listes de Tutsis à assassiner. Uwo ni umunyapolitike uriho ubibwira urukiko agoreka amateka. Urukiko rero rwagiye ruba buriya inzira aba bantu bagiye bakoresha ngo irondabwoko, urwango, ubugome babukwize. Ntabwo ndengejeho wenyine wakoresheje urukiko rwa Arusha ndetse n'izindi nkiko mu gukwiza urwango. Hari n'abandi barimo Padiri Serge de Sutter, agatsiko k'abandi benshi bagiye mu rukiko rwa Arusha kuvuga ibi binyoma. Ndengejeho yashoje avuga ko jenoside yatewe n'ibikorwa bitateguwe byo kwirengera kw'abaturage. Le génocide fut une réaction spontanée de légitime défense de la population. Kwirengera kw'abaturage kumvikana gufite ishingiro. Uvuga kwica abana, abakecuru, abarwayi no kwirengera kw'abaturage. Agasoza avuga ko abatutsi atari bo bari ku isonga yabibasiwe na jenoside, abari bibasiwe n'abahutu. Ingabo za FPR zambaraga imyenda y'ingabo z'u Rwanda zikica abantu bikitirijwe interahamwe. Akavuga ko Inyarubuye ari uko byagenze n'ahandi henshi mu gihugu. Ageze mu rubanza rwa Pierre Péan mu Bufaransa. Urubanza rwa Pierre Péan ari umuntu warezwe mu nkiko z'Ubufaransa icyaha cyo kuhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ashaka abatangabuhamya nka Ndengejeho n'abandi babyumvaga kimwe bajya kumushinjura. Mu rubanza rwa Péan kinini yashinjwaga yari yaranditse avuga ko abatutsi muri bo bafite umuco wo kubeshya, ko muri kamere y'abatutsi habamo kubeshya, habamo ikinyoma, nta kuri abatutsi bagira. Ndengejeho rero yagiye koko abyemeza, avuga ko umuco w'ikinyoma ari uranga ubwoko bw'abatutsi. Avuga ko abatutsi bemera muri kamere yabo ko bari hejuru y'abandi, ngo ikinyoma cyabo bagifata nkaho ari bwo bwenge. Ngo uzi kubeshya ntafatwe, niwe abatutsi bafata nk'umuntu w'umuhanga, nk'umuntu w'umunyabwenge. Mutekereze ko Ndengejeho yabaye umwarimu wa kaminuza y'u Rwanda. Mwibaze ibyo yigishaga abanyeshuri n'uburyo yafataga abanyeshuri b'abatutsi babaga bamuri imbere bibeshya ko baje kwiga nk'abandi banyarwanda, nyamara ubigisha atababona atyo. Ni benshi cyane mu bitwaga injijuke zize kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri barimo abigishaga kaminuza nka Ndengejeho bari bateye batyo. Ni ba Nahimana Ferdinand, Vincent Ntezimana, Eugene Rwamucyo.